Krenula je Border War ka svom startnom mestu, box broj 11, Border War. Border War je 3, ili tako? 5. 5. To je kao nešto favorit. A Kec? Da, prvo je Kec je Kec, favorit, pa da. Sibirska, pa taj Border Border. Pa onda je Sibirska kraljica i onda još jedan. Jel? Od dvojke nema nigde. Box broj 12, Centre Forte. Pa znači dobit ćeš dobre pare. I box broj 13, Klondike Fever. Gde ti je koleginica? No je tamo na cilju. Čekamo da starter Zoran Ivošević pusti trku. Šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Tu je ostala van mašine, na čelu ove trke Gran Sasa. Na drugoj poziciji tamo bila Sibirska kraljica, gdje ćemo ko je izbio na drugo mesto, to je Akacija. Akacija je na drugom mestu, na trećoj poziciji Sibirska kraljica, na četvrtoj poziciji je Spark, peta pozicija Semiramis, bude se tu i Klondike Fever, kroz sredinu ide Satelit, na začelju daleko iza Center Forte, ukoliko se ne na čelu ove trke, i dalje Gran Sasa. Gran Sasa vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji Akacija, treća je Sibirska kraljica, četvrta pozicija Spark, peta pozicija Klondike Fever, na šestoj poziciji je Border War, ona se sada probija na četvrto mesto. Border War napada Sibirsku kraljicu, napadila se sa Sibirskom kraljicom, glava, na čelu i dalje Gran Sasa, s polja napada Akacija. Akacija, povratak iz škole, jahanja štale princ. Akacija napada Gran Sasu, polja Border War. Kada iznutra Andreja Stojković Sibirsku kraljicu stiže naprijed. Border War, druga Akacija. Treća, Gran Sasa, četvrti Rabi Krta, Sibirska kraljica, šesti Satelit, sedmi Klondike Fever, osma pozicija za Semiramis, Edicija i sad će Center Forte. Gran Sasa i Rabi četvrti.